laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih aqna bi halalihi an haramih wa kafana bi fadlihi amman siwah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا المال لأجل مصالح العباد. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. عباد الله اتقوا الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لمصالحكم. والإنسان مجبوب على حب المال. قال تعالى وتحبون المال حبا جما إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. حريب weltanike Allah subhanahu wa ta'ala e ɓural makko e moƴƴere makko o moƴƴike e meɗen en weltorimo kadi en weltori ngalu makko ngun en weltori ko alɗini en kon en wawi yondinorde ko alɗini en kon ɓawo ko harmini kon yo Allahu on newnan en jogitoɗen dagiɗi makko ɗin woɗɗitoɗen harmuɗi makko ɗin. en seedike wondema nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko. en seedike kadi wondema kanko Allahu subhanahu wa ta'ala reweteɗo wo ala fiina kanko. haray ko onon yo musidɓe julɓe hulen Allah no hana hulirede noon wakkiloɗen kulol Allahji men ɗin ɗi wawa yaltitude ka jikkuji meɗen, ɗi wawa yaltitude ka golleji meɗen, ɗi wawa yaltitude ka ɗaɓɓere meɗen. haray felliten faamen musidɓe julɓe tedduɓe Allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en wondema ka deftere makko ɗe jawle ɗe o newnani en yen ɗaɓɓu, ɗe jawle ɗe wonɗen e ɗaɓɓude o newnani en yen ɗaɓɓude jawle fi e wawu gollitirde ɗe jawle wakkiloɗen rewen mo. haray musidɓe julɓe tedduɓe Allahu subhanahu wa ta'ala on o daalani en ka deftere makko wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim. haray musidɓe julɓe tedduɓe felliten annen wondema ɗe jawle meɗen e ɗe ɓiɓɓe me'en ɗum ko fitna wonande en. haray felliten faamen kaka Allahu subhanahu wa ta'ala on ko ton woni joddi mawnudinin wakkiloɗen no golliren heɓen ndin joddi ton ko ɗum ɗon woni ko nafata en, ko ɗum woni ko nafata e ko jokkuɗen, ko ɗum kadi wonata ko nafoyta eɓe accoyten gaaɓen, ko ɗum kadi wonata ko nafoyta en si tawi en yahi hara ko ɗum tawoyɗen. yo Allahu on newnan en tawoyen ɗum. haray musidɓe julɓe tedduɓe Allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en wondema ɗe jawle koɗe waweten zerude, koɗe waweten controlde, wona kanje zerata en, wona kanje controlata en. haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe o daalani en ka alqur'ana makko wala tutu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. wata on jonnitu ɗaytuɓe ɓen jawle ɗe tawata hiɗon jonna orde e muɗum yo on dirisu. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗe jawle Allah waɗiran en ɗe jawle fiye en wawu jogitade ɗe jawle zeren hoore meɗen si tawi neɗɗo on o ala ndi jawdi
haray gurdam makko ɗan sattay. si allahu subhanahu wa ta'ala on o nemini en ɗe jawle wattane yila enen kadi wakkiloɗen contrôlen ɗe jawle waɗande kadi haani waɗude ɗon golliren no haana gollirede non wattane yila iwtiren ɓaawo nelaaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam. nelaaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam hiɗon geli ko duuɓi 23 hiɓe noddude jama on e diina kan, hiɓe jokki diina kan, hiɓe jokkinde jama on diina kan. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓeeɗo ɓe senti ɓe acci en ko e hoore ko laaɓi poyi wattanen yila watta en jaɓu tuninde ko ɓeeɗo addani en kon. haray ɗe jawle ko neema, ɓiɓɓe ɓen kañum kadi ko neema si tawi on tigi jaɓi neninorde jawle ɗen. si wona ɗum ko fitna wonande on tigi, jawle ɓen no wawi wonde fitna, ɓiɓɓe ɓen no wawi wonde fitna, ɓiɓɓe ɓen no wawi wonde programme ji ɗi tawata harana ko moƴƴi sugu ko fewndinɗen hande e ko tawata hiɗen reeni ko honno ɓiɓɓe meɗen, ko honno kawtalɓe meɗen woni e sortorde yaha mayiroya ni e ndiyan fii ɗaɓɓugol ɗe jawle. haray tigi tigi on en torike allahu subhanahu wa ta'ala on yo o hartinan en ɗum ni, yo o moƴƴinan en ɗum. kamɓe wonɓe e yahude ɓen yo allahu on newnan ɓe ɓe yaara no haana yaarirede noon, ɓe warra no haana waɗirede noon. haray musidɓe julɓe tedduɓe anden o nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam, anden ɓe sahabaɓe makko wattane yila iwtiren ɓaawo ɓe, iwtiren ɓaawo ɗoftagol ɓengol. allahu subhanahu wa ta'ala on o holli e wondema jawle ɗe wonɗen e ɗaɓɓude ɗen haray dow si en wattanaɗi yila hiɗe wawi wonde fitna, hiɗe wawi wonde lorra ko lorrata. yo allah dandu en e lorrorde ko ɗaɓɓuɗen kon, yo allah dandu en e lorrorde ko faggitiɗen kon. haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila bani adama noon o tagirama yiɗugol jawdi. ɗum ɗo kala mo innuɗa fi jawdi, si tawi bani adama no yiɗi jawdi ma si o yiɗa haray o yetotama o wayi ko pellet bani adama no yiɗi jawdi. ɗum hino laaɓani en poy hiɗen andi ɗum. si tawno sahara e yiɗirayno diina men kam wono yiɗirɗen jawdi, e yiɗirayno nelaɗo men o wono yiɗirɗen jawdi, e yiɗirayno diina men kam wono yiɗirɗen jawdi, harayno tigi tigi on imanuji men ɗin arayno hiɗe ɓuuri fewndo kadi woni ɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila anden haray ko ka wonɗen e yawde ton koko neɓoyte, kono haray ɗo kañum neɓatake, kono ko ɗo préparete ka yahete ton. haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila anden allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en hiɗe yiɗi jawdi. wa tuhibbuna almala hubban jamma inna al insana li rabbihi lakanut. haray allahu subhanahu wa ta'ala on holli en hiɗe yiɗi jawdi. haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe ɗe jawle ɗe wonɗen e ɗaɓɓude jogitoɗen honno ɗaɓɓirenɗe no moƴƴiri. si en heɓi jawle ɗen kadi dépensenɗe no moƴƴiri musidɓe julɓe tedduɓe. madina ɗo hiɗen ɗuuɗi ɗo ko jokkuɗen kon no ɗuuɗi, kono yahuɓe acci en ɗo ɓen kadi no ɗuuɗi. wattane yila e ɓen miijitoɗen fii maɓɓe, miijitoɗen fii kaɓe yahi ton, kaɓe yahi ton kaka yahoyten enen kadi wattane yila préparoɗen ko men kon anden no yaren ɓayru ko pellet en yahay. si en préparaki haray en yahoyay hara tigi tigi on programme on wona noon hanirno. haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe wata ɗe jawle trompe en, wata ɗi programme ji men trompe en, wata ɗum majji en. haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe allahu subhanahu wa ta'ala on holli en hiɗen yiɗi jawdi, o holli en kadi tigi tigi on hiɗen dullanimo. haray wattane yila wata en dullan allahu subhanahu wa ta'ala on, wattane yila jarnenmo. anden kadi musidɓe julɓe tedduɓe ɗe jawle ɗe jokkuɗen, ɗe jawle ɗe jogitiɗen haray dow ko en landitoyteɓe e ɗeɗo jawle. wattane yilay ɗum, wattane yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe. wata e wonu programme men on ko honno jawdi ndin ɓeydorta tum. etoɗen programme ji men ɗin ara tigi tigi on jawdi men ɗin e daɓɓirayde ni hana ɗaɓɓirede noon. woodi no sahabaɓe juliɓe, sahabaɓe ɓe juli no moƴƴa ha weetango hande patron ɓe ɓen ka sahabaɓe heɓaki taw patron ɓe wa maɓɓe boy. wattane yila ɗum ɗaɓɓugol jawdi wona ko harmi, ko harmi kon ko ɗaɓɓirgolli no harmini no harmiri. haray reeno ɗen wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe anditen en landitoyte fiindi jawdi,
nelaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani e wondema haray bani adama on o landitoyte ndi jawdi nokku ka ɓe maki la tazulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa haray o hadis ɗo ko hadis selluɗo ko hadis wonɗo ka defte ko hadis mo hande wattande yila e mum taskoɗen e makko wattanen yila e makko hadis on no holli en e ko famuɗen e makko kon wondema bani adama o sottinoyta teppere makko nde ñande dargal ha o lande piiji nayyi ɓay haray kaka raɓɓinningol wonɗen e wata addude ɗi fof ɗo ha onaki hara buyi emen nanino ɗi nayyi adden tun ko wonɗen e ɗaɓɓitude kon fi jawdi ndin haray on tigi o landitoyte fi jawdi ndi o ɗaɓɓi ndin ko honno o ɗaɓɓiri ndi ko honto o dépense ndi ko honno o gerdi haray ɗum ɗo wattana yilay ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe faamen wondema ko en landitoyteɓe ko en landitoyteɓe etoɗen eɓɓanen hara si en landitoyama hara no woodi ko jaaboɗen hara no woodi ko jaabeɗen musidɓe julɓe tedduɓe hande ka fewɗiɗen ɗo hande mo innama ɗo joni yo o yahu ka laamu ma himo mari programme ɗo ka justice himo mari question ji ɗi o landoyte ko pellatiɗen andi on tigi o eɓɓanay ko jaaboyto kon haray wattana yilay ɗum ɗo kadi ko ya eɓɓir wasi ko joni yahata ka justice Allah wasi ko joni wonɗa e yahude ɓayru a anda nde yahata ko hande yahata ka ko janggo ka ko faɗɗi janggo a anda hiɗon geeli nelaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiɓe holli e wondema o aduna wona garanti o aduna wona garanti haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe ɗe jawle hara ɗe trompali en ɗe jawle hara ɗe soñjali en ka aduna ɗo ɗe soñjo en kadi ka lakara meɗen haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe haray noon no jeeya e soholaji honno no jeeya e soholaji ɗiɗi ɗi hanuɗen wattande yila e mum wonɗi e sohollirde jama on ka ɗaɓɓere jawdi ɗulle ko honɗum ko guddan e ndereratu ɗiɗo ko jikkuji ɗiɗi bonɗi renoɗen e ɗi renoɗen e ɗi perduɓe perdunoɓe ɓen fof ɓaawo ɗum no tawa e ko perdiniɓe gañiɓe gañinoɓe ɓen fof ɓaawo ko ɓayɓe gollitiraɗi ɗum ɗo waɗitiɓe gañi guddan e ndereraku waten jaɓu jogitagol ɗum waten jaɓu gollirgol ɗum musidɓe julɓe tedduɓe guddan no hulɓini allahu subhanahu wa ta'ala o laɓɓinani en ka alqur'ana makko wondema guddan no hulɓini o daali wala yahsabanna alladina yabhaluna bima atahum allahu min fadlih huwa hayrun lahum bal huwa sarrun lahum sayutawwaguna ma bahilu bihi yawma alqiyama haray allahu subhanahu wa ta'ala o holli en wonɓe wuddirde jawdi ko ɓe jogii kon wata ɓe sikku ɗum ɗo ko moƴƴere wonandeɓe pellet ko ɓe lettiroyteɓe ko ko ɓe woni e wuddirde ndi jawdi haray guddan wata en jaɓu gollirde guddan no hulɓini guddan koko lorrata guddan koko soñjata musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila fanen allahu subhanahu wa ta'ala o ko o yiɗuɗo en ko o yurmeteɗo en o fankanali en fi ko tawoy ten kon o holli en o laɓɓinani en haray ɗan guddan wattana yila woɗɗitoɗen e ɗum si tawi bani adama o woɗɗitaki e guddan o perde ka hoore leydi ɗo hiɗen andi no ɗuuɗi feƴƴunoɓe ɗo ɓe perdi few tawi ko honɗum waɗi ɓe perdi ko guddan ɗan woni sabu ɓe perdi haray ɗimmon ɗum ko ndereraku no hulɓini si goɗɗo woni o reereɗi o suɓatako o golla o suɓatano o ɗaɓɓira o suɓatano o gollira haray sago makko kanko koyo heɓo tun haray himo wayi wa feetuɗo hiɗen andi hande ka fewdiɗen renoɗen e ɗe marché meɗen renoɗen e ngungeygu meɗen wattana yila no yeeyirten haray faamen wondema hay e fus ka diina l'islam ala ko suuɗani en hara ɗum ɗo en mapoto hande ko honno andirten ɗum haray hande ka aduna on fewndi ɗo programme ji ɗin no laaɓi koy karama koɓɓen no laɓɓini defte ɗen no laɓɓini aalaji ɗin kadi no laɓɓinde haray ɗum ɗo fof ko fiye waaw laɓɓinde e ko wonɗen e ɗaɓɓude haray ndereraako ngu hino hulɓini nelaaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe haadi en fii ndereraku nokku ka ɓe maaki wattaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum wattana yilay ndereraku o reere ɗugol musidɓe julɓe tedduɓe si reere ɗugol wowlama hawnaake no gasa ko neyaɓɓen ka saara ɗo woni famata
kono ne'aɓen ka men no andi fi ndereraku no hulɓini ko pelletiɗen andi yoga e men no reeri ɗi o rereɗaku noon etoɗen ɗuyten ɗum rereɗaku no hulɓini sahabaɓen kamɓe ɓe huluno ɗum kamɓe ɓe yetinono ɓe daɗira ɗum ɓe wakkilino ɓe daɗi ɓe wakkilino ɓe terti ɓe wakkilino ɓe golli ko ɓe hani gollude kon kamɓe ɓe jaɓano jokkude ndereraku ɓe jaɓano jokkude penale ɓe jaɓano wonde ñawlagol hara yoɓata wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe bani adama koyo reeno o anda ko o golla o anda ka o suti ton o anda tigi tigi on o wattana yila moƴƴa e ko woni e gollude kon haray faane moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe ko wiyete baraji ɗum no ɓuri mbuuɗi valeur kono buyi wattanta yila ɓe faama pellet baraji no ɓuri mbuuɗi few wattana yila ko sabu ɗum waɗi si mbuɗɗinno dépensé fiyo baraji heɓo ndaare ka wonɗen hannde ko ɗum wona e ɗaɓɓede yo allahu on okku en haray e piide misal seede wondema baraji no ɓuri mbuuɗi si neɗɗo wallindinama ka gabru makko e mbuuɗi ko ɗi ɗuuɗi valeur wo mbuuɗi ko ɗi ɗuuɗi valeur wo ko ɗi ɗuuɗi valeur est ce que ɗi nafaymo ɗon goɗɗum o woye ɗi nafatamo ɗon hunde ko honɗum nafatamo ɗon nden ñande koko o golluno kon koko o moƴƴuno kon koko o accitayno ngeygu makko ngun o hara o juula law harana kanko kadi ko deuxiéme sappa tun o juulata harana kanko ko deuxiéme ran tun o juulata ko nde julɓe ɓen gayni juulude wo an kadi no yaha juula an tigiri a rekoni sani hoore ma tigi tigi on ka fewndiɗa ɗon a considéra Allah ma o a considéra diina ma kon haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe allahu subhanahu wa ta'ala o yurmama en koko addani en o nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam nokku ka o daalani en wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min neliralima sina yurmede ɗeɗo mofte musidɓe julɓe tedduɓe si nelaɗo on yurmama en si Allah yurmama en e woni yurmoyoyɓe ñande dargal haray tigi tigi on en moƴƴanali hoore meɗen wattana yila hara si en yahoyi ton hara ko en werneteɓe ko en jarneteɓe ko en weltanteɓe ko en moƴƴeteɓe mum kono ɗum wawi marsude wof si en moƴƴike hoore men en ga si en moƴƴake hoore men ga en wawata heɓoyde moƴƴere to o musidɓe julɓe tedduɓe watan jaɓuɗaynitade hande hiɗen reeni Allah no nemini en madina juulirɗe no ɗuuɗi kono ɗe juulirɗe ala hewde few ɗe juulirɗe ala hewde ka waɗutuji ɗele no hani hewde ka waɗutuji wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe wona juma tun hani hewde ɓiya waɗutuji kadi no hani hewde ɓayru si tawi jama on tummidirama ɓe moɓidirama joni hara ko fiyoɓe yoɓe ma fiyoɓe okkore hiɗen fellitani hoore meɗen juulirɗe nen nde heeway pelletle ko on tigi aranta ka waɗutu ɗon kon ko heɓata ɗon kon no ɓuri milliard dollar ko on tigi jonnete haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe anden tigi tigi on nderera ko no hulɓini haray yo allahu on famin en o arsika en gollitirgol wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala fadlih wa ihsanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi sallam tasliman kathira en yetti allahu subhanahu wa ta'ala en yettimo e ɓural makko ngal en yettimo e moƴƴere makko nden en yettimo e ko alɗini en kon haray musidɓe julɓe tedduɓe faame wondema allahu subhanahu wa ta'ala on himo alɗini en himo waɗani en mo kala e meɗen yo weltano Allah jarnamo o ndaara fewndo position ka o fewndi ɗon o jarna Allah o weltanomo o anda Allah moƴƴike e makko o wattana yila o faama allahu subhanahu wa ta'ala on ko moƴƴo wata o yiwu allahu subhanahu wa ta'ala on ko bonɗo wata o yiwu allahu subhanahu wa ta'ala on ko añanɗo wata o yiwu Allah no añanimo yo o faamu wondema allahu subhanahu wa ta'ala on no moƴƴi e makko ko honno noon o faanirta ɗum wona yo o tiggito ko yo o uggino telemma ka ɗaɓɓere jawdi si a tiggitike a tiggitoto ha kufunema o yana a tiggitoto ƴawoya ha ronka hewtude ka ƴawete ton wattane yila ka wona e wartede ton kaka jawle ɗe woni ton
faale aduna mo jokki ɗum yahay ha o warto yahata ha wi'e o haari gila manditiɗen ɗaɓɓaynoɓe jawdi no ɗaɓɓude ha hande e yiyaali wiwɗo kañum fowtike ɓerno fanɗi e jama on hande haray wattane yila telen maka jawle ugginoɗen ndaren ɓe ɓurɗe honno ɓe ɓurɗen ɓen felliten hiɗen ɓuri ɗuɗuɓe pellet hiɗen ɓuri ɗuɗude si tawi en ndaari ɓe ɓurɗen ɓen en jarnayi allahu subhanahu wa ta'ala en weltantomo wattane yila anden ko waɗeten anden ko gereten allahu subhanahu wa ta'ala on o moƴƴike e meɗen haray jaɓen ɗum musidɓe julɓe tedduɓe haray allahu subhanahu wa ta'ala on o holli e wondema haray ye reeno e ndereraku seede sahaba ɓen kamɓe hiɓe hulno ɗum wa kana abdourahman bun auf alsahabiyu ljalil radiallahu anhu yatuufu bilbayt wala yazidu ala qawlih allahumma qni suha nafsi haray o sahabajo ɗo abdourahman bun auf hiɗen andi oɗo ko patronjo oɗo ko marnoɗo jawdi moƴƴa haray wattane yila ñemben ɓe sahabaɓe nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam oɗo o laatinoke siimo wangade ɗum ka suudu kaaba ko ɗum ɗo o duwotono o wi'ayno mi torike ma an allah dandan ndereraku wonki an kin haray yo allahu on dandu en ndererakuji wonkiji men ɗin haray wattane yila moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe faamen allahu subhanahu wa ta'ala on ko moƴƴo allahu subhanahu wa ta'ala on o daginani en ye en ɗaɓɓu jawdi ɗum ko moƴƴere ene musidɓe julɓe tedduɓe si en wattanalila jarnuɗen allah e koko moƴƴi e meɗen si tawno hara ngu ngeygu daganoki ko on ɗum gollaynoɗen ko pelletten soñjotono ko pelletten tampayno si tawno hara ngeygu dagaki ngeygu sella ngeygu gasatano ko honno heɓirta ko goɗɗo goo jogii harano a watano heɓude junngo makko faamen ɗum ko neema harana ko woɓɓe faamata si ɓe heɓi client ɓe yeeyi on tigi ko ɓe wattata ɗon ko konnguɗi bonɗi rentoɗen e ɗum mi soppimo hoore nden mi siiɗike ngandi ndin ɗum na jikkuji moƴƴi noon ono acci client ɓe ɗuuɗuɓe waɗi si o ari ka ma allah newni yo aru ka ma si an kadi a waaw heɓude goɗɗum e junngo makko weltano allahu subhanahu wa ta'ala on yoɓinɗo o paasi kaw iwi ittuɗo o kaw iwi addi newni ha heɓuɗa jawdi e junngo makko haray musidɓe julɓe tedduɓe haray noon no woodi ko ɗuuɗi ko ɗaɓɓirte jawdi kono enen ko wonɗen e ɓurde ɗaɓɓirde jawdi ndin ko julayagal ngal haray wattane yila moƴƴa e ngal julayagal men haray noon woɓɓe goo wolanaɓe yoɓe watta yila tun ɓe inna kamɓe ɗum gasata menen men feƴƴi janngugol menen men yahata e dars menen men janngata fingeyji ɗum ko ella molanaɗo fewndo saydna oumar kamɓe si ɓe yiino goɗɗo no njulade ɓe landotonomo siimo janngi sartiji ngeygu si o jannga ɓe rewna sariya on e makko ɓay noon enen wona noon enen kadi rewnen sariya on e hoore meɗen etoɗen janngen hunde nden si gollen nde wota en jaɓu njulade en janngali fi njulayagal ɗum no laɓɓina ka defte sika ka honno minhajul muslim ndaaru ɗon no laɓɓina sika ka defte goo kadi no toon haray ka molaskasol feƴey so ndaari fingeygu no laɓɓina ɗon wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe wona fingeygu tun kala hunde jannganen hunde nden si ara nen nde wata en jaɓu gollude hunde nde en janngana ɗi téléphone ji men no holli en ɗum neɓaali ko téléphone yalti kono ndaare musidɓe julɓe tedduɓe mawɓe men ɓen ka hattirde ka muuti hiɓe anndi ko hombo noddi ɓe hiɓe anndi honno ɓe nodditirta hiɓe anndi si mbuuɗi lanni hiɓe anndi si mbuuɗi wattete ko honno ɗi wattirte tata hombo ɗi wattete wonɗo e njulaade ɗo duuɓi capanɗe a landotomo ɗo ko honɗum woni tugaale ngeyguɗen hara waada ɗum no hersini ɗum no hulɓini ɗum no aanini ɗum no maapini ñande on tigi yahoy noon jooni o tawoya e hino noon surprise mo heɓi on haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe kala hunde nde jannganaka si tawi tundegol laama kara hannde hawrolirta e sawabu buyɓe men no njulaade en ala e janngude fi njulayagal musidɓe julɓe tedduɓe nelaaɗo men on mouhammad sallllahu alayhi wa sallam hiɓe makani en fiingal njulayagal hiɓe maaki albay'i'ani bilqiyara ma lam yatafarraka
yeeyindira ɓe ɓen ɗiɗo hiɓe suɓina fandinɓe sertali fa in saddaga wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima si tawi woni ɓe goongi ɓe ɓangini Allah waɗay barke e ngeygu maɓɓe ngun wa in kazzaba wa katama muhiqat barakata bay'ihima wa qala alayhi salatu wassalam haray ko ni nalaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makiri si tawi ɓe goongi ɓe feññini hino tawa e ko feññinte feññingol ayyibe ko wonɗa yeeyude kon hatta marsina hatta heɓa jawdi boy sikkay sa feññini ayyibe ko wonɗa e yeeyude kon ko ɗon perduɗa anda noon ko ɗon gañiɗa ɓayru haray a heɓay ndi wonɗa e heɓude ndin hara hindi daganima musidɓe julɓe tedduɓe kala ka fenande e jamfa naati e ngeygu ngun ngeygu ɗon haray kara han barki wonirta e maggu wattana yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe haray allahu ono nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe holli e wondema si e moƴƴini ngeygu mengu ngu heɓay barki wattana yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe wattana yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen ko wonɗen e ɗaɓɓude heɓa barki si hunde nden nde heɓi barki nde waɗete ka nde ɓeydata barki nde waɗete e junngo barkinɗo si tawi ɗum manki haray ko mankiraɗo ɗum ɗon on woni e heɓude haray hino hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila ka wonɗen e yahude ton kaka neɓoyten ɗo wana ka neɓete si tawno ɗo hara kaka neɓete noon en heɓatano ɗo place ene garɓe ɓen gani nga en heɓatano place few kono ɗo wona ko neɓete ɗo koko préparorte fi ka neɓoyte ton wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe haray faamen allahu subhanahu wa ta'ala o holli en fii ko honno gollirten gurdan men ɗam ngal julayagal men reenoɗen gollirel ngal no moƴƴiri reenoɗen gollirel ngal no haaniri wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe reenoɗen rentoɗen etoɗen no daɗiren ko wiyete riba no hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe riba noon hannde riba no weli heɓude boy wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe haray fuɗɗoren ka riba ɓuri welde heɓude ɗon ka téléphone ji meɗen si Allah walli julɗo on téléphone makko on wallimo ha o ñaami riba haray dow o woni e position hulɓiniɗo position dangere niɗo himo eɓɓidira wasi o wondi e yumma makko no hulɓini ha feƴƴiti wattane yila ko honno riba heɓorta ka téléphone ji crédit ma on lanna ha gasa ɓe idnaya ɗibbutel ɓe ñawlama 1000 francs si wallima a heɓi riba haray fitta sa joganonki téléphone haray wattane yila wata en ñawlo société jiɗin wata en ñawlodi si tawno harate en ñawli no keɓe 1000 francs ko 1000 francs ɓe jonnitata en haray no wona riba kono ɓay tun ñamande nden nde adday intérêt si a ñawlike 1000 francs ko 1200 yoɓitirta haray ko ɗon woni riba on ko ɗon woni dangere on haray noon buy e men no andi waɗata kono ɓeygureji men ɗin ka cuuɗi anda fayɓe ɓen ɓe ñawloto ka quartieji ɓe ƴettay téléphone ji makko baɓɓen ɓe ñawloɓe noddira reenoɗen e ɗum wattanen yila e ɗum watta téléphone ji men ɗi wallu en ha eɓe riba ka julayagal meɗen etoɗen rentoɗen hara en memali ko wiyete riba no hulɓini riba no boni riba no dangere ni yodi en ko allahu subhanahu wa ta'ala yewti en kon fi riba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat aya o ngayo juuta wattane yila en e ɗum ɗo moƴƴa taskoɗen anden allahu subhanahu wa ta'ala o laɓɓinani en o ɓanginani en haray ko heddi koyen jaɓu faamen gollitire musidɓe julɓe tedduɓe janngugol ngol tun e ɓaawo waɗgol pratique on nafata waɗugol pratique kadi e ɓaawo gandal ɗum kadi ko lorra haray reeno ɗen wattane yila janngen ka diina meɗen etoɗen jannen kadi nde ɓeyngure meɗen wata en jaɓu wonde ñallal fof en ala e janngoyde wongol ñallal fof ɓeyngure men ala ka janngoya a fiinatako a fiinoyta
haray ɗum ɗo wawatama faminde ko wiyete riba. hande se en ndaari ko aduna on udditi kon e faale jawdi en ukkoto e riba ndeyɗen ando e hara en muutunoke e muɗum haray wattane yila yo Allah dandu en ƴettude riba ne'iren ɗum ɗi ɓalli meɗen ɓandu kala ne'irandu riba haray ko yiite ngen handi e mayru reeno ɗen e ɗum wattane yila e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen no faamiren ka diina meɗen wakkiloɗen no gollitirren ka diina meɗen ka diina me'en ko ka woni kanŋe kono ko si en faami ka en jaɓani ka en gollitiri ka si tawi en jaɓali faamude en jaɓali gollitirde haray tigi tigi on en heɓata nafoore haray ɓe sahabaɓe kamɓe hiɓe reenino ɓe jaɓatano ɓattade ko harmi few musidɓe julɓe tedduɓe yiltoɗen ka defte janggen siraji ɓeeɗin si en jangali siraji ɓeeɗin en jentanto ɗo yennayɓe ɓeeɗo ɓen kan haray on tuma moƴƴanali en haray ɓe sahabaɓe nelaɗo etoɗen faamen ko honno ɓe gollirno ɓay Allah waɗi kamɓe ɓe feƴƴu enen arɗen wona wonɓe e arde hino woodi ka siiven hino woodi ka ñemben wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe guluuji 194 o yiyata e maɓɓe fenowo o yiyata e maɓɓe janfotoɗo o yiyata e maɓɓe ñawlotoɗo ara yoɓata o yiyata e maɓɓe lorrowo o yiyata e maɓɓe tampinowo ibnu adama on nanata hay e goto e maɓɓe no ɗaɓɓiri jawdi hara ko jawdi riba haray reno ɗen e ɗum wono sen ndaari e piide misal saydna aboubacar siddiq hiɗo ngeli hino ari ka defte no ari ka siira ñande goo gollowo maɓɓe addannoɓe ñaamete ɓe nafi ñaamete on haa ɓe gayni gollowo maɓɓe o wii ɓeɗon anndi ko honɗum nafiɗon ɗo ɓe inni mi annda o wi'i ko woɓɓe goo mi waɗanno ndurayaagal ka fewndo jahiliya hade ɓe yoɓa allam ɓe yoɓinmi ko on ñaamete mi ñammini on o sahabajo ɓurɗo teddude si feƴƴinelaaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko saydna aboubacar woni ko hikkata e moƴƴuɓe ɓen ɗum siraji ɗin no rekonisani en ɗum ɓe waɗi honɗum ɓe ƴetti junngo maɓɓe ngon ɓe waɗi ka daande maɓɓe ɓe looƴiti ɓe tuuti haa ɓe maaki si tawi ruuhu an o yaltiday e ɗum ɗo yo yaltu enen noon hannde ka fewndi ɗen enen hannde ka fewndi ɗen musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila reeno ɗen wattana yila eɗe jawle meɗen reeno ɗen ko wonɗen e naadude kon ka ɓalli meɗen anden kala ɓanndu ne'iraandu ko harmi ko yiite gen hanndi e mayru ɗum ɗo no hulɓini koy ɗum ko hadis nelaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu lahamin nabata min asok fannaaru awlaabi kala ɓanndu ne'iraandu ko harmi ko yiite ngen hanndi e mayru ndaaren ko wonɗen e ñaamude kon ndaaren ko wonɗen e ñamminde ɓeyngure men nden kon ndaaren no wonɗen e ɗaɓɓirde jawdi men ndi haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila faamen allahu subhanahu wa ta'ala o suuɗaali en ɗi piiji o laɓɓinani en ɗi piiji haray wattane yila reeno ɗen anden allahu subhanahu wa ta'ala ko moƴƴo allahu subhanahu wa ta'ala ko wallowo allahu subhanahu wa ta'ala o moƴƴike e meɗen o walli en o laɓɓinani en o holli en programme ji ɗin lutti se jaɓe yi'ude ko honto noon ɗum yiyete ka defte e wawata jooɗade ni tu yi'iren ni tun si en janngali musidɓe julɓe tedduɓe hande duleɗen no ɗuuɗi janngayɓe ɓen no fanɗi gollitirayɓe ɓen no ɓuri fanɗude no hulɓini haray wattane yila haray noon wata on tigi wi'u ko zamanu ngu wata on tigi wi'u ko jama on wata on tigi wi'u ko ɓeeɗo gollitirali nin kadi mi gollitirta si kona kiri fof nafike a nafaaki a waaloda e heege ɓay noon ka yahata ton ko antu yahoyta ton watta yila anda ka wonɗa e yahude ton ko aw woni e préparayade ton si a préparaki ton ha a wonoyi ton ko tawoyta ton kon wona ko moƴƴanma haray etoɗen ko tawoyten ton kon hara koko moƴƴani en wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe faamin ɗe
ɗe jawle en wawata ɗuɗɗinorde e ɗe jawle ha wi'e yoni ɗum Allah sina hara en heɓu ngalu wonki kin alkhina khina nafs ko wiyete ngalu ko ngalu wonki yondinoɗen wakkiloɗen moƴƴinen golle men ɗen ɗaɓɓiren no dagori ɗaɓɓiren no dagori iwtiren ɓaawo nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe laɗɗinani en hadisaje guluji no winda ayeje Qur'an ɗen hay gotal ala wi'etengal ngal ɗo ngal moƴƴa kono noon si a gollitiraliɗe a wonaymo moƴƴa hadisaji nelaɗo ɗin selluɗi ɗin e majji si a gollitiraliɗi ko pellet a wonaymo moƴƴa wonoya kadi ka moƴƴa acca kadi ɓaawo ma gaaɓe moƴƴa haray wattana yilay ɗum wakkiloɗe musidɓe julɓe tedduɓe anden Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴike meɗen haray yo Allahu on faamin en yo Allahu on jaɓan en ko wonɗen e rewdemo kon yo arsuko en kadi ko heddi ko waɗiren sabu makko yo jaɓan en dewe men ɗen yo yaafano en bakkatuji men ɗin yo dandu e waɗugol goɗɗi goo ɗe jawle ɗe wonɗen e ɗaɓɓude yo Allahu on waɗan en barki e muɗum yo Allahu on waɗan en barki e jawle men ɗen yo arsiko en jawle ɗen hara ko laaɓude dagiɗe ɗuuɗuɗe yo newnan en kadi ka gollitiroytenɗe ɗon haraka ka nafata en haraka ka moƴƴani en ya rabbal alamin ya dhul jalali wal ikram allahumma aiz al islam wal muslimin wa dhill shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله لا والكسل كلا والبي والإبانتل